Sanibona. Nginibingelela ke ngingitopsama nginibingelela ke nginguSolomon. Mavula kuvale indoda ebovu madoda. Bathi uma bephethe umenzi wezinto. Nginibingelela ngise-Eastern Cape, ngibingelela eGoli, ngibingelela eKapa, ngibingelela eThekwini. Phansi kwaZulu Natal, ngibingelela eSwatini kangwane. Ngithi yini la kunene. nguSolomon lona utopsama lona. Umfana nje lo seneminyaka omdala emqondweni uzophakamisa kakhulu abantu abenzele izinto abantu kuKapa abenzele izinto eEastern Cape ngibakhuphula lapha ekhaya siphakamisa abantu savulela inhlanhla yakho lana kodwa ke namhlanje khona sizoxoxa ngako ngoba bakhalile abantu bathi no siyakudinga nje okuncane ukhala nje lapha abanamabhizinisi nje lamancane nkosana asafuna ukukhuphuka nawo ngoba into yenhlanhla ke lapha ekhaya siyayigaya ngimkhulu asidlali. Right, namhlanje ngifuna sikhulume ngomathinta. Mathinta ile libhodlela leli. Sheka leli bhodlela leli. Right, leli bhodlela leli lisebenza kanjani? Leli bhodlela leli unebusiness either uyadayisa unespaza uyadayisa kukhona abantu beyihlangu kakhulu if ngikhumbula kakhulu. Nabanye abadayisa nje online. Lento lena iyasebenza kakhulu lento le. Uma uzoyisebenzisa lento le udinga ukuthi ufike ekhaya umakhulukazi uma uqala ukuthi ube nayo ufike ekhaya nekhandlela ugreen no yellow bese ngitholela impepho ayisebenzisa impepho yaselwandle ayisebenzisa impepho nje leliyazi yebo gogo kunjalo bese uyaliphahlela lebhodlela leli libeke empuphini impuphu yini ke ufuna uthole into esabo bowl net so sitshanjile sikanje bekele impuphu lapho ufake phakathi kulesitsha lesi libhodlela leli ulitshele ukuthi la ngifuna kanje ngifuna kube busy lana ngifuna into zami zithengwe kube ubuthapha ngifuna ukukhompyutha nanto la ngifuna kule stand sami engikusona thenga bakhona abanye badayisa izinkukhu abanye nje yabo angithi nje lento le nanoma udlala kanjani naleli bhodlela leli linenhlanhla kakhulu nanoma udlala uyagemblisha lana iyalunga lento le kakhulu inamandla ubiyekele umncane ba lento inamandla ngoba kunekhubalo esilifakayo la ngaphasi yabo 1 wenzani kuleli bhodlela leli sawuqedile ukuliphahlela suzolisebenzisa ke ngosokusa ne sesiyalithuma ke salikhulumisa manje ukuthi alenzeni libhodlela leli mawuzolikhulumisa uzolishake kanje so bese uyalivula yabo bese uyalivula ulivuthe ulikhulumisa ukuthi ufuna kanje bese uyalivala bona sawulivalile kunekhandlela elidingekeke ikhandlela leli lifuna libe liyellow njoba limhlophe leli yawo ikhandlela ufuna libe liyellow nolivalile nenso ngapha ungodlele lekhandlela leli lelikhubalo leli lokuza lamafutha la amafutha enhlanhla uyakhona nokuthi wathambise kwikhandlela nolightile wagcobe ikhandlela wavanisha ukhandlela uvanisha ikhandlela lakho bese lekhandlela leli njalo kuseni lento lena uyenza every Monday, every Wednesday, every Friday. Shoot ulenza kathathu ngeviki. Layite lekhandlela lakho la udayisela khona noma uma uzophuma uhambe uyestendini sakho. Abanye uzothi mina ngidayina indawo ngidayisela kulo. Niyadayisa nje online. Omathi indawo ngidayisela kulo iphandle yabo imizekelo ngikhuluma labantu laba bamathafile yabo sungalikhulumisa ke lekhandlela leliyelo not elimhlophe liyelo uthambisela amafutha la ngaphansi elikhandlela lidinga imali u5 rand ufuna ubekele phezulu kamatise la bese ulibeka phezulu kwa5 rand bese uyayikhuluma ke lento uyifuna ukuthi ngifuna kanje ngifuna itarget nomshwalense wenza umathinta uyathinta ngendlela
leyisimanga nayi le bhodlela leli ngisho noma sowuthi nje awuthandeki la ayi nongaliwa la indoda ayi amafutha enhlanhla kodwa kudingeka ke before wenze konke lokho na ufika nalendlini izoliphahlela ulazisa ulibike kunemali lana ufaka imali le mali lena uyifaka kufanele ngisho u50 ufaka u100 ungafaka, it's up to you. Le mali uyifaka kanjani na awuyofaka iphepha kumele uqale uyishise le mali lena ibe ngumlotha ilothe bese ukhuphela la kule bhodlela le bhodlela le kuthi imali nebhodlela leli songakuzwa ungithole ku 072 744 7804 or 072 957 5684. Those are my numbers. Ungifonele lapho uzothola umathinti into enkulu. Menzo izinto kusho mina ke uSolomon kusho mina ku Top Sam hayi mlomo ongaqamba imanga hayi ngasho ngishila ngithanda kakhulu ngithi ke ilokhuzana umathinta abantu abathi thina siyayisebenzela nje siyayiphilela sayidayisela siphila ukuthi sidila ngabantu ikhona thola la mafutha nje ngemali nje incane esikhuluma efonini nizozwa ukuthi konke ukuthini ama-order nje angena noma ukuphi siyazi sikuriyele lento le maluju makhosi.